Sayongan kiriwit football namar Karim Benzema olak kerwit teka hat-trick pat kawai asis marsni maran na kabenta ke klub Al Hilal pat rung semifinal ke Atletico Madrid Copa del Rey. Ngai kembali pipa rogi besutan pan page ke channel sababan share like subscribe baca hadir kumjo. Hak jingle kai jong Copa del Rey kuarter final ke Atletico Madrid bersya ke Real Betis. Atletico Madrid klub penim kepot san gol lanot ke Real Betis. Badminta ke Atletico Madrid klub boy ke semifinal jong ke Copa del Rey. Andre bapai jing lekai jeng ke story pro league ke Al Ali klub penlim ke Al Azn. Da gol lanot bala tep da utoni haga minit ke basan pupra. Bad ke si gol la tep hida utanggar haga minit ke basan punru. Bad ke Al Ali mentakan don hakerdan ke baar. Bat kalau tam si poinnya ke Al Nazar dah kebakamai sau punya poin nak ke arpo sini kanan pada bapai sejing lekai jeng Al Hilal percaya ke Al Qadot kalau pelim keput dak tep hadu siteng dorjon dan Drew Golanot pada tep da Malcolm si gol haga minit ke banyu peu bat undau zari argol haga minit ke banyu pusau bat haga minit ke bakandai peu plus lai Andre Karim Benzema olak kerwit dak hat-trick dak tep lai gol kata haga minit ke balai puwei pada menit ke Drew Peu but sagi menit ke Drew Shaw bat ke wei ke asis marsni madan nak banta ke Al Hilal bat ke deiru ke hat-trick pakat kendai sin namar Artelina ke Lyon bat ke wei telina ke Real Madrid bat santelina ke Al Ittihad bat ke wei nak Al Hilal marsni madan percaya ke Al Qadot bat banta ke Al Hilal kadang pat ya kerdan peningkong hakam naik chicken point jong ke Saudi Pro League tak bakamai sanpe point nagi arpus ini madan parlok sa komen lada episode tenat pat episode tenat rukum jo ngin sekendo away pat ke video kulai sibun